Ndio jambo kwanza, jambo watu yote wenye viko mu group. Uh, najipatia fursa ya kujibia audio ya Nzee Mayele Wilonja. Singelipashwa kumujibia hii audio yake, lakini naona nijibie sababu watu wa bongo wanakuwaka wa muongo wanakuwaka wanasikilika sana. Mtu akisha kuwa muongo anakuwaka nasikilika sana kushinda mtu wa kweli. Lakini kweli inabakiaka kuwa kweli. Bien que kweli inakuwaka inaumiza parce que la vérité blesse. Mais inabakiaka kuwa kweli na inapitaka mumoto. Napenda kwanza niambie Mzee Mayele hivi. Probleme roho aizekake. Roho parmi mabiungo vyote, parmi maorgane zote za mwili, ko organe yenye haikuwa kinazeeka. Roho haikuwa kinazeeka. Roho inawazaka tu kitu chenye alikuwa anafanya angali jena anaweza kakifanye tu. Lakini mwili ingine maorgane inamwambia hapana. We roho hapana, hauwezi we hivi vyenye kuna tupeleka mwavyo hatuweze weza tena sie mwili. Paske akili nayo inachokaka. Mero haichokaki, inabakeka tu pale pale. Na njoo mnakutaka hata mtu anaweza kuwa alishakuwa na miaka 90 90. Meangalia naona mtoto wa 18, wafie wa 18, angalia naona sasa vile ni mwanamke mwenyewe anaweza ikaa naye. Pourtant mwili sasa inamwambia hapana, pale mimi siwezi fika tena. Kwa hiyo ndio napenda kuambia Mzee Mayele hivi. Roho aizeeke na njoo maana angala najikuta kama vile anaweza kutumika kazi. Hata kama tukisema kama armée inakuwa armée au kunaweza kuwa integration au kunaweza kuwa mixage. Eske Mzee Mayele gouvernement inaweza mkamata amo nini? Kitu gani kenye Mzee Mayele gouvernement inaweza mkamata? Ça peut pas directement retraité. C'est tout. Est-ce que miaka ilisha mtupa mkazi ya jeshi? Hawezi tumika armée tena. Sasa ndio maana mimi napenda kumjibia sababu kila mtu hawa anajua kazi ya mwingine. Kama mtu alipigana vita ya 64. Ulikuwa mwanajeshi wakati wa mlele wa Apela. Ukapigana ukapigana mu AFDL. Ukatoka mu AFDL ukapigana mu FCD. Ulishapigana CNDP ukapigana. M23N M23D unapigana. Eske mwili ungali pale pale? Mwili ungali pale pale? Eske Mzee Mayele anaweza kimbia sawa sawa na baba biana tena wangali wanakimbia hawa biana wenyewe beko wanapanda kilima. Yeye anaweza tena vile. Lakini kwa sababu roho haichokake angali anaona anaweza fanya kazi. Lakini serikali yenye inajua yeye hamuna tena mfanya kazi. Mnakuwa chenye kinabaki kwa Mzee Mayele anapaswa kuwa mshauri. Basi mshauri. Sababu mshauri anatoka moni kwanza experience anajua mambo yenyewe sisi tunapita amo leo katika vita. Sisi wa vijana. Yeye Mzee Mayele alipita mwa ile mambo, anapaswa kutushauria. Haiko tena mfanya kazi, ni mshauri. Kwa hiyo ndio sasa nataka kumwambia hivi. Hii mambo ya kuita wengine ni watrete, wengine maadui, wengine amujue silaha zinatoka wapi. Mwingine walipambana wapi? Mzee Mayele napenda ujue hivi. Kusifia kazi ya mwenzako ni lazima sana. Kusifia kazi yenye mwenzako alifanya. Mzee William anafanya kazi kubwa yenye wewe Mzee Mayele huwezi ifanya na hutaifanya kwa maisha yako. Wakati mwe mlipigana na mlikuwa na pamoja na Mzee Dunia. Mkatumika kazi yenu ile wakati. Mlitumika kazi. Eske hiyo wakati tena unaweza tumika vile? Au huwezi tumika tena? Wakati wenu ilipita, mwache wengine batumike kazi wakati wao. Na muwapatie sifa zao kwa kazi yenyewe wanafanya. Na kama wewe Mzee Mayele
hautasifia mzee William kazi yenye anafanya. Wakongomani wanaijua na dunia inaijua. Jina yenyewe inajulikana mu Union Européenne, wewe jina yako haijulikane mule. Jina yake inajulikana mu Union Européenne, mwache madharau ya kibembe. Jina inajulikana mu Union Européenne. Jina inajulikana mu Nations Unies, mu communauté internationale. Jina ya mzee William ya Kutumba inajulikana. Mzee Mayele jina kabisa, unaweza ingia mu niveau ya mzee William Muli ya Kutumba. Unaweza ingia mwa ile niveau. Niambie kwanza kitu gani kenye kinaweza tuma uingie mwa ile niveau, au mcheke au mshimange. Niambie kwanza maneno mawili matatu yenye inaonyesha wewe unaweza kuwa brave na una gouvernement inaweza kukuhitaji, na wakongomani kwa leo wanaweza wakakuwa na wewe pezwe kwa kazi yenyewe unaweza wafanyia. Unaweza wafanyia kazi gani kwa sasa mzee Mayele? Sasa ile mambo mko mnafanya bitalamusha, tubambie yenye mlikuwa mwabio. Eske mzee Mayele unasahau kama wakati sisi tulifukuzwa hapa Uvira, unajua tulisimama wapi? Wewe ulikuwa kwa kodi kwa pale Lusambo. Unajua souffrance, unajua benye tulisibiri, kuze yenye tulisibiri kutoka Uvira tukasimama Makobola. Adui akatutosha Makobola. Tukaingia Kasekezi, akatutosha Kasekezi, tukaingia Munene, tukafunga from Munene. Ulikuwa na wasoda bangapi pale wakati sie tuko tuna mabombe zinatupiga, tunalala kwa mabombe, tunakesha kwa mabombe. Tukapoteza vijana. Unasababu kama tulipoteza watu pale? Ulikuwa na wasoda wangapi? Wangapi wenyewe walikuwa mfuro ya Makobola mpaka gisi tuliingia Munene, ulikuwa na wasoda wangapi? Mbona mimi wakati sie tunafukuza adui Makobola na kutana na wasoda wako walikuwa wasoda 7 na komanda Sego wako? Mimi nilimrudisha, nilimwambia hatutatumika na tretre, hatuende tumika na batretre. Kisha fukuza adui Makobola, mwende muikale mfuro ya Makobola, mwanze ongea na adui. Na nitakwambia jua nini niliambia komanda Sego wako, vous êtes des traîtres. Jua nini nimwambia. Na ukiendelea vile tutabrandire mapreve za kuonyesha ya kwamba wewe hauko pamoja na sisi. Na kama huko unakuwa pamoja na sisi ni haya sasa. Unasikia sasa haya. Na unasikia haya jua nini? Unasikia haya kwa sababu adui tulimshinda nguvu tukamrudisha. Mpaka leo tuko Uvira ndio kama unaonekana. Makobola ulionekana? Munene ulionekana? Au kuonekana? Wakati sisi tulitoka Makobola, tunafika sie Makobola, uliita watu wote. Na kama ukienda ubishi, ojo yako liko nayo. Yenye unaambia wabembe hautaki watu wapigane. Unafanya historia yako, tulikuwa Lubarika, tulikuwa Katogota, ase wewe ndio ulikamata Katogota. Ulikamata Katogota, mzee Mayele kuwa kweli. Ulikamata Katogota? Ulikamata Katogota wakati gani? Wakati sisi tulikuwa Ruvungi, access ziligabuliwa. Mzee William Muli ya Kutumba tukaenda mu axe ya Rurambo. Ndio kwenye tulienda sisi. Vita ni planification na vita wanakuwa wanafanya ma axe. Hakuna vita yenyewe na ma axe opérationnel. Tukaenda mu Rurambo. Rurambo Ruvungi ikavuya. Adui akatobola Ruvungi. Sisi tunakia kushuka Sange. Sema vile wenyewe nasema. Sisi tulichomokea Sange. Na wakati tulichomokea Sange tuliperdre nini? Tuliperdre bataille. Est-ce que tuliperdre guerre? Sijui kama utajua tofauti ya bataille na guerre. Hautajua tofauti ya bataille na guerre, hautajua. Sasa sisi tunafukuza Makobola. Unaita watu Lusambo na ukafanya na audio. Ukatawanyisha audio ukasema hautaki Mfizi mumwangike damu. Hautaki Fizi imwangike damu, tuache M23 ipite. Sasa nikuulize, katikati ya mtu mwenye alipigana na M23 akasimama Makobola Munene, akatosha M23, akapoteza watu na operation mpaka kisi M23 ilirudia. Katikati ya yule mtu mwenye alipigana na mwenye alikuwa na sensibilize watu wasipigane, nani adui sasa? Niko na audio yako hapa, nitaituma audio yako yenye unasema ya kwamba hautaki mteritori ya Fizi mwangike damu, tuache wapite waende kwenye wataenda. Asa kama ulikuwa unaambia watu na njoo wakati mimi nafanya mitingi Lusambo, nifanye mitingi Swima. Sababu ulikuwa ulishatia sensibilisation mu population mweneo ya Swima na Lusambo, balikuwa wanatuuliza, balikuwa wanatuambia niliwaambia. Balituambia unajua kama kuko pale Swima
kuko watu wenyewe walituambia kama hamutaweza mwache wapite. Na kwanza ule mtu mwenye alituambia akasema tuache wapite, hatutaweza. Anapasha kuonekana, anapasha kufungwa. Sababu alikuwa anadekuraje watu. Leo tuko Uvira. Tuko Uvira kwa sababu gani? Tuko Uvira sababu tulipigana. Sasa wewe ulikuwa unadekuraje watu wasipigane. Nani adui? Katikati ya mwenye alipigana, kama vile nilisema, katikati ya mwenye alipigana aliresiste Makobola mpaka Munene, adui akarudia, na mwenye alikuwa anaambia watu wasipigane, nani adui? Mzee Maele ujibie nani adui, na ukatale kama ukwambia watu wasipigane, ukatale. Sababu attention, hii matelefone yenyewe mko mnatumika nayo mzee, wakati yenyewe mlipigana mu64. Hii matelefone haikukuwaka. Sasa msikuwe mnakuwa haraka kusema. Kama mkikuwa haraka kusema, babijana sawa sie wenyewe tungali nguvu, tutakuwa tunabajibia. Na kama tukibajibia, tutabaacha buchi mbele ya watoto. Haiko bien. Hapana kupigana na hapana kupambana na mtu mwenye anakushinda. Hapana kupambana na mtu mwenye iko organize. Hautaingia mzee William Amuri ya kutumba kwa organization, utaingilia wapi? Utaingilia wapi? Unasema tutapambana sisi kwa sisi. Tutakuwa tunaambatana sisi kwa sisi. Eske vraiment vile venye uko nasema pale unaweza biweza? Mzee Maele useme kwanza juro haichokake, ungano naona unaweza weza selo sie venye tunajua. Selo kisie tuko tunakuona miaka yako gisi iko. Auweze tena weza bitu, auweze weza unakuwa mshauri. Na ndio maana nakwambia mkiendelea hivi unasema watu watafungwa. Eske kama kukikuwa watu wenyewe watafungwa, wewe hauweze fungwa? Au unawaza serikali inasahau audio yenyewe ulifanya, inasahau mitingi yenyewe ulifanya? Serikali inajua venye uliambia kwa watu wasipigane. Serikali iko zile audio, serikali iko nazo. Zile audio zenyewe ulifanyaka ziko Kinshasa. Watu wasipigane, muache wapite waende Lubumbashi waende Kinshasa. Watu wasikufe. Zile audio ziko mzee, ziko. Na utasambaka mbele ya zile audio, utasamba juu ya zile audio. Na shetani kazi yake anakuwa anashindwa. Na niko napenda nikwambie hivi mzee Maele. Hii vita Wakongomani watashinda hii vita. Wakongomani watashinda hii vita. Si bazalendo hii vita tutaishinda. Tulitosha adui Makobola, hivi tuko Uvira. Usiwaze kama tena mnaweza anza na ile masysteme yenu ya kudekuraje watu kama mlikuwa mnadekuraje watu mu territoire ya Fizi. Kubasensibiliser basipigane na kuita na bami basipigane. Msiwaze kama mnaweza leta ile politiki tena huko ya kusema watu wasipigane. Mzee Maele na kuhakikishia kama vita tutapigana na wazalendo watapigana. Wazalendo watapigana na hii vita tutaishinda. Haiko kila mzalendo mwenye unawaza ni tretre. Hapana. Kuko bazalendo wa msimamo. Sisi tuko bazalendo wa msimamo. Huko unajua wewe peke kama tuko bazalendo wa msimamo. Atungekuwa bazalendo wa msimamo. Au tu kama Makobola kulikuwa hatari. Unajua tulipata taabu ngapi Makobola? Na wewe uko kwako uko nalala usingizi. Tulikuwa tunakukamatia nani fro? Na wewe uko kwako. Jua nini ukose kushukuru baba? Ukose kushukuru wenzako kwa kazi yenyewe wanafanya. Eske hivi saa hii tukienda Swima, tukienda Lusambo, tubaulize adui iko wapi? Batatujibia nini? Batu wenyewe wao sensibiliser. Kama unasema watu watafungwa, lakini kumbuka audio yenyewe ulifanya kuambia watu wasipigane waache M23 ipite. Utasamba mbele ile audio. Kitu cha pili kenye niko napenda kusema. Napenda kusema hivi. Bazalendo tunaomba tukue kimoja. Tuachane na ukabila. Na tuachane na kufuatana na wazee wenye abaweze tumika tena kazi. Mtu angala na shindwa na kusiporte watu 30 personnes. Iko anapenda kupanda kukichwa ya mtu mwenye eko anaweza kusiporte watu 100. Sio sifia mwingine kwa experience yenye iko nayo. Sifia mwingine kwa mazuri yenye anafanya. Sifia mwingine kwa organisation. Huko unataka kupambana na watu wenye wako organize mu mabatayo, wenye wako organize mu masection, mu equipe, mu mapleto, mu makopani. Est-ce unaweza kupambana na mtu mwenye eko na mabatayo, eko na mapleto, eko na makopani? Unaweza kupambana na ule mtu? Ase niko na commandant secteur, ase niko na commandant division. Commandant division wa soda 12, wa soda 5. Na mwenzako iko na kopani yenye iko na watu 100 na utapambana naye. Hatutaki uchochezi wa vita ya sisi kwa sisi. Mzee kama unashindwa na unajua vile ulifanya sensibilisation watu wasipigane, lakini sisi tulikwambia kama tutawapigana.
Na uliambiaka watu waseme mwenye atapigana, wewe utapigana naye. Mzee unapendeka kusema utapigana na kila mtu. Mzee, unaweza tena kupigana na watu na wengine watu unaweza pigana na watu kweli, unaweza vita kupigana na nani kwanza? Uliambiaka watu kama mwenye atafanya from territory ya Fizi wewe utapigana naye. Mbona ukupigana na sisi? Sisi tulikuwa makobola ukupigana na sisi jua nini? Bo unataka sema sasa kama huku Uvira ndio utapigana na sisi? Utapigana na sisi tu tunafanya nini? Au ulichukizwa na kisi sisi tulirudisha adui? Labda mkuu mnakuwa wazi mzee. Ulikuwa unaambia watu adui tuache adui apite tukamzuia. Labda ndio bisirani venyuko navyo. Useme mzuri. Me utarepondre kwa vile vilifanyaka. Utarepondre. Na wewe utabrandi na wewe tutabrandini zile audio zenye ulifanyaka. Na wewe ulete mapreve za traîtrisme ya bengine. Ile ni kitu ambacho tuko tunapenda kuonyesha. Na wazalendo ifo tukue kimoja. Kwa kumalizia tu promesse ya wazalendo. Mjue kama tulitosha adui makobola na tunajiretrouver leo hapa Uvira. Adui tukimsogeza mbele, hatutabakia hapa Uvira, tutaendelea. Basi ile unagana nayo inahitaji iwe libere, ile Goma inahitaji iwe libere. Bukavu inahitaji iwe libere, ile Ruchuru ni Kongo inapaswa kuwa libere. Na kama tukilibere kule, eske tutabakia hapa Uvira? Labda wengine wako wanawaza sema katikati yetu huko wenye wanatoka Fizi, wengine wanatoka Kalemi wako hapa Uvira wanakia kunyang'anya udongo wa Uvira. Hapana. Hapa tuko mpassage. Uvira tutaiacha nyuma. Benye wanapenda Uvira watabakia Uvira. Kama watabakia bashefu kutimia mu Uvira au ba maire de la ville, mais nous on avance. Sisi tunapenda eneo yote igombolewe, tunapenda Kongo yote igombolewe. Hatutabaki hapa Uvira. Tuko hapa tuko mpassage. Donc wenye wako na makonfusion za kusema labda wanakuwa kutunyang'anya, labda wanafanya hivi Uvira bifulani, tuko tunaendelea. Uvira itabaki nyuma. Wenye watabaki Uvira wanabitali Uvira, mesisi tulikuja mumisio ya kusema Kongo yote iwe libere. Rwanda isivamie budongo wetu. Meme 20 cm tusiache. Sisi hatutaikala Uvira, tutaendelea. Na wewe mnyunga na mawazo ya kusema banakia kuikala Uvira, banakia kufanya nini? Tosha ile mawazo. Misio ni kuendelea. Kwa hiyo atuka tunaomba wazalendo kuwa kimoja, lakini maojio za kukashifu wengine mjue ya kwamba tutakuwa tunafanya mtu anatanganya watu, tunamkase. Sababu ndio misio yetu. Kama unaitilize telefoni yako mubaya mzee, tutakukase kupitia telefoni. Na waza ile ni droit yetu. Na hatungeweza kukujibia mkompetence yetu mzee Mayele, lakini tunakujibu sababu unagusa autorité morale, unagusa numero 1 wa mouvement, unagusa numero 1 wa CNPCC. Na kama unagusa numero 1 wa CNPCC, niko na droit ya kukujibia mzee Mayele sababu mimi ni msemaji pia wa CNPCC. Siweze kukuacha. Na ukisema uanze fanya exchange na mie, tufanye na wewe débat. Tufanye na mie ufanye na mie débat ya politique au ufanye na mie débat ya situation ya hivi vita yote yenyewe tunafanya hapa Makovora. Mzee nitakuacha wazi. Nitakuacha wazi kupitia ile audio na ile sensibilisation ulifanya ya watu wasipigane. Iko hapa telefone tunachunga maarchive zetu. Utarepondre mzee, wache vile. Unapaswa baki mshauri, hauko tena kombata, uko deja mshauri. Miaka ilisha kutupa kisogo mzee. Kwa hiyo ifo kujua kazi ya mwingine yenye anafanya. Ifo kujua huyu mtu ananishinda ngazi hivi. Ile unapaswa kujua. Msikuwa mnakamata sema mlipata grade zenyewe mlipataka mwili wakati ya kimaimai, aseme gouvernement iko na besoin ya zile. Gouvernement haina besoin ile mabega tena ya kuyala. Gouvernement saa hii iko na besoin ya baactif. Gouvernement saa hii iko na besoin ya baactif. Ndio ile mzee, ile mnapaswa kuijua. Asante sana na washukuru, naomba wazalendo tuwe kimoja, tuachane na maaudio, tuachane na kuitilize telefoni vibaya. Tuachane na uchonganishi. Hatukukuya huku wala wengine wako hapa kwa sababu wanyang'anyi udongo wa watu, hapana. Tunakuja kuendelea ili Kongo yote igombolewe. Pamoja na FRDC, pamoja na Mungu, pamoja na serikali yetu, pamoja na rais wetu Kisekedi, tunajua tutashinda. Na tutaachilia rais Kisekedi mulite yake mpaka tuwe naye bega kwa bega, tuhakikishe ile decision iko nayo.
tuwe nyuma yake ili Kongo yetu ikombolewe. Tuko na bahati sababu tumepata rais mwenye ameambia ulimwengu na ameonyesha ulimwengu ya kwamba adui wetu ni Kagame, na watu wote wamejua. Ile ni avantage, ile ni bahati yenye tuko nayo. Tumepata rais mwenye ametuonyesha adui na ameonyesha ulimwengu adui wetu ni fulani. Tumetumika na rais tumetumika na Joseph Kabila. Siku gani Kabila alionyesha watu kama Kagame anatuvamia? Sasa alikuwa rafiki wa Kagame, lakini tumepata mtu wa lazima, tumepata mzalendo wa kwanza. Si wazalendo tunapaswa kushukuru mzalendo wa kwanza, na iko anaenda napigwa vita sana kwa sababu kutetelea wazalendo, lakini sababu tuko nyuma yake na wakongomani wote wako nyuma yake, tunaendelea kukubalika na mpaka kisi tutagomboa nchi yetu. Tuwe na upendo, tuwe na kimoja, sababu l'union fait la force. Nasema na tena na washukuru.